Kenny Solo rero ari mu nzira yo gusanga Bruce Melody muri 1:55 AM. Yeah, we're one of my people, it's a boy Junior, aka publisher, creator, motivator, connector, Mr. Boom. Know that I love you from beginning to the end. Now, history on idanje, dore nakasa mutwe ndababwiza ukuri. Haravugwa iki rero hirya no hino hagiye atandukanye mu ma studio ategura imiziki igiye itandukanye. Yitwa Kenny Solo, umwe mu bantu batweretse ibirori mu minsi yatambutse kandi ugikomeza kugenda atwereka byinshi cyane. Kenny Solo rero ari mu nzira yo gusanga Bruce Melody muri 1:55 AM. Ibi bintu ntago byumvikana. Byanga bikora Kenny Solo aravuze nti sinshobora kugutererana. Urabiziwe na Bruce Melody n'abantu babanye cyane. Bruce Melody n'umuntu wafashije Kenny Solo kugira ngo yubake izina abageze hariya. Juno Kizigenza ndetse n'abandi. Murabizi ko babanye mu gitangaza. Indirimbo amakorabo yabo agiye atandukanye yagiye amenyekana hirya no hino. Uyu munsi rero Kenny Solo akaba ari mu nzira cyangwa se mu rugendo rwo kwerekeza muri 1:55 AM. Haravugwa iki rero? Ibintu biri kuvugwa rero, ibiganiro n'imikoranire bigeze kure hagati y'umuhanzi Kenny Solo na societe ya 1:55 AM ireberera inyungu z'abahanzi barimo nka Bruce Melody na Loscan. Mu kiganiro kigufi bajyanye n'itangazamakuru rero urebeye inyuma, Kenny Solo yahaye abanyamakuru yahamije ko bageze kure mu biganiro n'iyi societe ku buryo nta gihindutse ashobora kwiyunga kuri Bruce Melody. Yewe data we, ni ibintu rero bitoroshye cyane. Murabizi ko Kenny Solo n'umwe mu bahanzi hano iwacu twubaha, yubatse izina. Abajijwe niba Kenny Solo yamaze gusinya muri 1:55 yagize ati hoya, turi mu biganiro tugeze kuri 70% cyangwa 70% tuganira. Yavuze ko Kenny Solo ahugiye muri Tour du Rwanda mu buryo ku buryo ayo makuru yo kuba yasinya muri 1:55 atariyo. Ko bayabonye asakara ku mbuga nkoranyambaga batazi uwo yasakaje. Ibi bintu ntago byemewe. Kenny Solo ubwe ntago ngo abyemera. Abareberera inyungu za Kenny Solo bemeje ko bakiri mu biganiro nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga hasakara amakuru avuga ko uyu muhanzi yamaze gusinya umukono yawo kubisa ku masezerano wo gukorana n'iki kigo cya 1:55 AM. Nago rero ibyo bintu Kenny Solo ubwe arabisinyaho cyangwa se arashyiraho umukono, cyane ko bavuga ko bageze kuri 70%. Kenny Solo abaye umuhanzi wa mbere wemeje ko yegerewe ni societe nyuma y'iminsi mikeya itangaje ko iteganya kwagura ikipe y'abahanzi bakorana bakongera abandi. Iyi rero ni imwe muri societe ikomeye cyane kandi tuzi ibarizwamo Bruce Melody, Loscan ndetse na Element producer ukomeye hano iwacu mu Rwanda, Kibamba nomero ya mbere. Babwize kuri rero baracyakomeza bagenda bagura abahanzi bakorana nabo bagiye batandukanye. Bibutse ko iyobowe na Coach Gael Karomba, umwe mu bakire cyane hano iwacu mu Rwanda. Yego bimeze rero bite mu bahanzi bivugwa ko bahanzwe amaso harimo Kenny Solo, Kevin Kade, Chris Easy, Yampano n'abandi. Yewe data we, bazaza biyongera kuri Bruce Melody, Loscan ndetse na Element ya Coach Gael, umwe mu bantu bakomeye cyane ukomeje kugenda ugira etandance mu iterambere rya 1:55 by'umwihariko mu muziki nyarwanda. Murabizi cyane ko ibiganiro byacu biza umunsi ku munsi, igitondo ku gitondo. Nagira ngo mbabwize ukuri ko bakunda kurenza ibindi byose, ariko mbibutsa ko AD Group dukeneye kubakubita ishusho, dukeneye kujya tubakubita amashusho ameze neza. Rero nawe ushobora kugira uruhare muri ayo mashusho. Murabizi ndabakunda cyane. Kola like, subscribe ndetse na comment, ubundi twimanukire.